Talofa o Samoa le Samoa Entertainment TV mai fia ai si mai whaafonga. E mana tulta ita elvang fa upfail HRPP le sunga tula e pasa ile le malia le nga o ye le saunga le mu fufua ngal malo o ye nei. Ile to e tatala yul mlai vale le fangali. Pe ona ye sau no fa ala wa itele ai. Ilunga o le itu lawa le itu o ngaya le malo. Ela o fatuanga. Ele fionga ya fieme. Te to si to ana la wala mafuai ona sui le unga. Waile o se winga le lei. Se unga o le sa matu faia sa fa ye fieme. Ma io ia. Le wa watu se si ministerial cabinet watu se mata opu e matu manatu to avai vai kele. Ele kilo e meisel fa ma wa kupel malo. Ele tulanga ole ko e fai umor mele ka un fai a ka un o mai o ile la male la wei falolo e ko kusa umai le treatment o me valele nala na vese mai ele sa ngale mu e pu kele a wa sao tele a mesel ka mai valele le talofa el ngal kau crash. Pe fakari se yoki ka o ko sui le. O le mole le manatu e le fata wei no sango le bu. Por mele e nga ia le minskale e ko kasing fa kuenga ma io el cabinet. O le tulanga foi le se no ga fioki mai. A le wa uma ona ta oto ia la pata inga el que lo kai me kau ka fio fil mai ai ele malosio breaks e ka fio fil vale le inga wanga e lo o vai lungo ole pa o el pupu que le vale o po e fa mai ka ele fa inga ka o malava le safety vale o nga e va aga lo il va melania o que mo kwa maofa fa o melania le la walia le mai ai le mol meo le tulanga fo le e tau fa tau fa sa ngo ko pe mal fa sa ngo o soi fo tangata Pe tai utatu singia le fionga minstau ngā ruenga tele malai va lele le fionga olo a foa fitiva ai isona finingalo fa alia il sau noa ngā le sunga tuila epa Okay, role sa mga kula epay le kay mi nga fucking order belo le koy ave siol mlai vale le mai fangali. Ya, siya nga ya mga ko siya mako kilo. Okay mga oya kula epay kang fam kanan le mai le kung polar mafu ang nga ave le ya le mlai vale le kiave. Eri fa ya fusin mlai vale le amemo nga orkalo fa airways. E po fo ima malakalaka lang ya kilo. Danga ya kilo fapiko nga mga ka. Ay le mafau de i mamaru lau kira la kung ay mesyo pising isya la kung le nga mawai de kira man kuafon mo na vale de le fangali. Na vale de nga profiki ay le Samoa Airways Corporation. Le Samoa Airways. Kilo. Professor me bawat profiki ay avi kuan mo na vale. Maula mo na vale de la ikwa. Ile mamlamay kulay pa niya ko mo na vale de nga mamlamay. Le mafai o nga land sa valele across the wind di wa le fo mga may na di poki ale ay fo ia pailaki ya kako ele se fermela fai mala valele kwa kia vea por to kwa nga pola nga may pailaki ele de ya ifangli ya pero o kula nga malisim ya ele iso nga ko may nga te fai ai de fai ungo me o se fe male se fe o mala valele ya kako e au mai lava kako nga ka fa ko may nisila da wang fona al paso e o mai am ko sia ki umba pala vale de posefi ma ole al fonga nga mafai ka kala fanga li ile temi bua o nga i mai ia kata ka mai ngi sila ma ustadio mai kilo po la le kulanga le o la ka fo ko nga ave e nsingia ya kula kala fanga li sefi apa wan me de fanga li nga ko extend ala ke le ka mo extend me nga ko fo popole le umio le on la vale de le mga umia da lofa airways
pengo fia I o le mea. Ia au le alu le kualu kakia I e kupe al malo kua. E tawanga maga whangafa le leima. Maso I le pisa so o mai ngā mea le au. Pole anu e malo lo ai pisa mai mea. Ngā makua I feo lai. Te manga kua fo I le polingsia. O ia nga miska. Ngā makua I ngau o I le polingsia. Te poi lai whaianga ai kia ia. O kere koe manga o se mea ngau ngau wai o mea malo ia ia. O se taimi al masina fau o fufu e toe tala ile mlai wa lele I whangali I. E se fuluono masina al whaasalanga whawhal pui pui o lele I suluono tausanga. Na moli ai o se tangata matua ilo na sootanga feu suai. Ma se teine sultasi tausanga al matua. O tau fia al whaamsino Justice Roma al whailo whaalawa I tele. O whaamtalanga ilo ngō fia I le atali o tua ia o no le laititi. Aila na whaai unga o leli I tala vaulea na moli ai tuilo na sootanga I feu so inga wha malosi ma le wha matau e fasioti. Ai wha maumau leo leo le masino Februari o le tausanga nei. Na alua tuai le teine I le tu ua o le aonga I wa ailon tua ngane la te o whata se le fale. Ai whetau iai ma le atali I o molia o aluatu ma le anga ese. Ma ia whaasino ai le teine I se fale la tane. Sa wha matau le teine le anga ese a wale pisa. E tupul whaale tonu I nā whato a sulima tausanga o le atali peitai. Na alu le teine titi ma tau ilo na tina le mea na tupu. Ma u whaasala ai le ali I sfuluona ma sina I le whare pui pui. O le si malo whale wangia so ni mai ai fo I le malo New Zealand se masini whaitau miliona tā lalo na tau. E wha ata ai uta tau nuu I mlai valele. E fuafuanga pe o le taimili nei o le tausanga fau. E o atu iai o tau nuu le fo I masini. O le aftau iai, matapenanga Samoa, I tu tau pui puinga I le fono a tai malo o tau pulenga, le tali malo ai le tau tunu, I le tausanga I lua felu su faa. Masanga fa afta iai pe malo Samoa so swani, a le malo New Zealand ya Samoa mal Pasifika, ai o le faa wawa I pe o le nganga faa moemoeina, o le lau woma mai. O le tō I se tamaloa na lato watu I ngā ruenga faa vaitaimi Australia, ma fefe I loa e lona to alua whai poipo, ma mātua, a inga, ma le whanau o lo oi Samoa. Tali loa I le tu o le pepe, pe a whanau se a inga I Australia. Ina ia au lava ne I loa, e le to alua, mātua, whanau, ma lona a inga I Samoa le mea tupu. O ta ua mail tatu pa anga wha moe I Australia lo loto loto ia I tutonu o kalame. O nisi nao wha le tonu, o lo wha lilo, ai ta lo whaele a ia te tau o le alu toto, o le aola e malelei loa o sona tina malona tamamoni ona o le matautia o le mulilua sa itulou. Mai ua fesilingi ai po o a fea e fo I ai nei whaafita uli. Ai aise a ea e wha awawa I lava ona abatu whaatasi teine whafine tama matamalo loa pe a whai o loo matua le aise fofo I le nei mata upu. O loo fesilingi ai foi aise a e whaanonofo whaatasi ai tama mateine I nei ngā luenga ai olo oiloa le leanga o lo tutupu pea I nei tūlanga matanga. O le whanono anga e peo na moli mawina mai le tātou pa anga I Australia talu sa whaapea atu le matanga aluenga ua tau fia le tū mau. Leo atu o tangata I ngā aluenga whaavai taimi ona oilo ilonga masuinga e ala I mea o lo tutupu. Ai o le alava e whaateleina mafsilingia po o fea o lo mamātua I porkalame. Lau Samoa Entertainment TV mas whaopoponga tai au le alofo le atua, pasoi kuia.